Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagkip di napalabas. Anyat ako nam? Api ka sa talangam, Romeo. Nakarawat ka. Nakabaklay ka ti bag. Papanam. Panawan kayo. No. Saan po doon ti bagbagam, Romeo? Saan na kami nga mabaling nga mapanawan di kita talungan nakta? Kasano nga may katinaran niya nga masakbayan di kita talungan nakta? No pagbalin na ako ng single parent. Kasano ti trabaho magkina maestro? Sakripisyon? Ti ko, ti trabaho na mangisoro? Kat sa din ti papanam? Kumapeng akon. Kadagiti rebelde. Sumang atak matin iti bantay. Halina, kung nagtupeng ngamin Romeo, digiti mang sarsarong karkeng ka, na brinwas na kan, nasa bidungan dati panunot mo. Agbaling ka matin nga rebelde nga NPA. Isakripisyom di trabaho, isakripisyom di pamilyam, kapalayang iti data, ng ipagbagam. Nga, gabutan na umang konti kasi ng sistema ti gobyerno. Kahit kung mareforma. Kasi kang kanangin ko bagbagakin ka. Apay nga tayo nga mangisurusuro da tayo ti kababaan iti sweldo. Di kiti mangmangged. Apay nga ado di tayo di kiti babaknang dalang aroden. Sumsubrapay. Di kiti buhaya ti gobyerno. Di kiti buklis. Gamsa nga bale, Lisa. Kabuta kahit ko ti sumurot amang ilaban ti kalintigan. Di kiti may rumen. Kayat ko nga mareforma ti gobyerno. Nga patas-patas tunti amin. Awan ti sobrabak nang, awan mo ti sobra nga nakurapay. No di kat pantay-pantay, patas-patas. Isang panawang kayo. Romeo, kayat kang igawid. Igawid ka. Kapot na dyak kayat nga mapukaw na ka. Andiyan to ta sawat ka na anak ta. Laglagi pa. Si Camilot na nagkuna nga. Amabawon no napapatisweldo ti maisa nga mangisurusuro. Di tapay kabailan, duwata nga mangisuro, duwata nga sulo, siya tulangin din. Nagbaling nga single parent. Kamusta dinanang ko? Basta ka bastarda, kat nagtalidad nga single parent inak, ngaming kalikagom na ti panagbalin ko nga maestra. Sa ita pagbalin nagbatay nga single parent. Diyak kabailan, ng kantiraran niya kamasakbayan ng italungan nakta, Romeo. Isong igawid ka. Saan nagtumay gawid? Sa nga bale? No damakwartahak ang pauitak. Kapasan lang tili mga tawin. Agsubliak to. Iso nga panahon kayon. Romeo, no. No. Di ka na pumanaw, saan na kami nga panawan? Kasapulan da ka. Pabagayam tingkay ng igan, ket may salay nga paset ti pagkasalitaan ni Lisa, nga adda sa Amerika, ng dati nga taga Ilocos Norte, nga mangigan yun to ti pagkabuklan dito nga pagkasalitaan na into 12:30 to 2, iti program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni paring Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, nga pagkapuan pa'y kadagiti agkakadakkel nga premyo. Dito pagkasalitaan ni Lisa, ket may sa kadagitintay pagpilyan para tipan nakapili ti best letter of the 4th week, iti bulan ti Abril. Kaya naman iti dito yung halawas, yung kaiton maamuan ti 4th grand finalist tayo. Kaya, kahit ka siyempre, kahit ko yung palagip, kada kita agbuy-buya at ta, kaya no, di kita mayat nga maki-entry, no kasano tagarakil di kiti premyo, malaksid iti weekly winners, monthly winners, at dapat di kiti grand winners tayo nga umawat iti 50,000 pesos
iti grand winner. The first runner-up get 30,000 pesos. Second runner-up get 20,000 pesos. Third runner-up 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Anya pala sa pulo nyo. So nga iyawis mi, iti pa nagsurat nyo. Ito nga tapakasaritaan ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. in Hawaii. Padasan ng tunga tatag-entry mat. Ya, kablawon tayo man, tinaragsak nga pa nagbibuya na. Kaya nag-thank you, iti pa nang i-share na katigiti videos iti page ni paring Ray Fiesta Sentenciador Award kan di YouTube na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award ya ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Paki-share dato video tayo amo ka magustuhan nyo ken dato page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award paki-like paki-share ken paki-follow yo. Ag-subscribe kay met iti Facebook YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ni manong yu anemi neto, Nemi Ruiz. Iti programa tayo nga lagip tinapalamas, iti Action Radio DCJ Silawag, kanayon nyo denggen, ken kanayon nyo matagbuya iti page ni paring Ray, ken iti YouTube na. Taamin nga dagi tayo may basa nga surat, ket may kan iti teaser, numet agbaling nga weekly winners, kin kay mangiga na mismo ti pakabuklan di istorya, nang runa, no iti grand finalist tayo iti may video ditoy, at dapat kita ususto nga video na nga may video ti no asino ita nga winner tayo. Kaya karod aging ka iti another video ngayon kay mabuya iti page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na ket ni manong yo Nemi Ruiz agyamyaman. See you iti another nga video ngayon tayo pagkikitaan.